Me pese me catch them when they say near so social media so biano minimum hwe. Me na Quame ametia minimum hwe. But obi baby say na woni mu hwe a ene aba ne say na wo din na abem. Ye me pese me catch them madofo ene say e your time. Enye bibi e your time. Me papa ye ewie me bone. But enye hwe. Me kama fo ni Jehovah Nyankopon. Ono na nipa me genidi. Oni a wo hwe me. Me ba sha ase me ka asem bi. Me say the enemy ba be ye bia no, wo be disappointed in me no. Me slow, fache me. I need to do what is needful and what is right. And that is what I'm doing. And I'm doing this because I love you people and I love you so much and I trust you people. Mikra means some Bible, Holy Bible, and Mikra woman some. Mema kwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana ushe. So where your first timer and your pomodia subscribe. Mia notification is to send you anytime bia. Ya di video betu no. Wonso sabe kan wanye bia share. Ushe via comment fa ho. Chire wa drink efa video no ho bisia like a video no. Na share emo bia nso enye bi hwe me dase bebre. Ebusia nana Quame ana ebubo dua yo nana Quame eduabo chenchirenche pa na ebusiafo obubobobo okura Bible ebusia Bible ana odi bodua na dienti ana ebusiafo nana Quame ebubo dua sa nana Quame se among for the allegations be eye the earth to ne so a no ebusia ensemu a omo ka se waye no onye mu bia chese wonim ho hwe abusia nana Quame se chese allegations a amanfo making say eye ono anodi apostle enchi natina ni nua ba e picture ekoma Amankrado eye ono anabusiafo okochire Agradaa eye apostle enchi ni maame baby oyeden owo eni baby oyeden oye netuma ema Agradaa ye den etumi ko chama mini video edi betu social media so nyina sa ensem no nebusiafo omodi ahye nana Quame se ono ana yes ejuma no ana nana Quame se wonim ho hwe onye bibia sa amanfo nso afrefe ni se mani meyeden mani mekasa ana se nipa de ye di asem to so na wutina ho na wo ye yesi mami nkasa intimi nkasa some years to come no ebusia ye the best show say ampa una oyeden una oyeye because e ba ye no wa me yiwa no etina na Quame se ebusia ontina ho ane emfa sansensem we nyeden emehye no onu de omo a omakasa kire no no obuo mo pa na nsu we de omo mfa nche no oso oba no obeyi na no ti ebusia eno eni duabo a nana Quame wayede wabo osise ye onu a ebusia Bible no ensembebre wom Bible no ebusia yetumi de kese yetumi de brese enti nana Quame ogina nsemu a ewo Bible no ebusia eni ensuo ahodo a ewo wiase eni emse Europe so nyina ebusia odi bodia ni bi it was say onu a ebusiafo ene enya no na nyo no so de ene ne huso na nipa bia so a wabie na no akase ebusia onu nana Quame ene ye saade no ene vice versa se no sika se enyo no de a na ye wo a ene ujegireje ebusia mumyenko tie nana Quame ensempoten a okae And nyama bi twagu e social media no so. And nyama e twagu no ehunwom na me body kire mo. Me person obi kire ma me say my enemies are not God and my enemies will never be God. Na me person me kan asem bi say nipa daseni a oba awo no
no tiatiasifo asase so ontumi mfa me mba fom da because twedi ampo nyankopon fa me na Quame me kra anan me na Quame ameti ha emfa me nkwa enhye nipa nsa minimo se mate nyama bebre a etwagu e social media ne so. And to be honest and to be truthful to you people here today, I receive so many phone calls from left, right, center. Calls no be brave. Me pasa mi kase obi bia wetu mi fusa na membe kasa membe konto kwa mi busa nipa ko no mi nji wanim emfansi fom mi mba me konto kwa mi kyerɛkyerɛ mi nsɛm me pasa mi ka kyerɛ mo enne sɛ ne ekoso wo social media so bia no minim ho hwee me na Quame amete ha minim ho hwee but obi baby say na wonim ho hwee a ene aba ne sɛ na wo din na abem ye me pasa me ka kyerɛ mo madofo enne ne sɛ ɛyɛ otan enye bibi ɛyɛ otan me papa ye ewie me bone but enye hwee me kamafo ni Jehovah Nyankopon ono na nipa me genidi oni a wo hwɛ me be hya ase me ka asɛm bi me se de na me ba be ye bia no wo be disappointed in me no me slow fache me. I need to do what is needful and what is right, and that is what I'm doing. And I'm doing this because I love you people, and I love you so much, and I trust you people. Mikra means some Bible, Holy Bible, and Mikra means some. Mikra Holy Bible. This is a Holy Bible. Medichira munamahu. Onya, yase me na Quame amete ha. Me de na Antwi. Eye natina sista picture. Akwa Amankrado. Minimum ho hwe. But enya hwe, said ye besia ya. Me na Quame amete ha enne mesan miti. Me mpese se aba ne se ebia wasanka me den sani kosua nka would do it. I'm telling you the gospel truth because enough is enough of this nonsense. Enough. Ni nyina me say onu a wotie me eyo time enye bibia otan. Me kura me nsem Bible na me kura me nsem no. Me gire se wo jimi uji Bible di. Nti na me kura me nsem Bible. Onu a wotie me. Me fra esoro. Efra asase. Efra ewiem tumi nyina, efra nsuo tumi nyina. Bible ya me kura, numi bia wo Bible yimu wo Psalms. Numi bia wo Bible mu, numi bia wo Quran mu. Say ya me na Quame. Ena me did na tina sister picture ekoma Amankrado. Bible ye no me bia ne me na Quame ndi eni masefo nyina eni me ndi. Say ya me na Quame ameti ha enne me ne mo kasa. Ya say aboa wo oka ni breso. Aboa wo oka ni breso. Say ya me na Quame ameti ha. Ena me ko kire ya maami Agradaa. Baby anate na maami eti. Me himu ho twi ba ye de be share me. Enya hwe. Iti na me de Bible no esan miti. Me say enu mi bia wo Psalms e wo Bible yi mu. Enu mi bia wo soro. Enu mi bia wo asase ase. Enu mi bia wo wiase. Say ya me na me de call ya. Enu me ni masifo edi for the rest of my life. Na say ya me ana me de call ma Amankrado. Onipa bia we bia na no wo social media we so
na waka se me na Quame me ti hei ana me dey na Antwi sista picture ekoma Amankrado ana nyema kika ho ya kagu bi so a minimum wo hwe ani esa nipa ko no numi bi e wo sams numi bi e wo soro numi bi e wo atiasefo asase so numi bi a ene sa nipa ko no ni na asefo endi for the rest of sa nipa ko no the life enianum comfort me and my sister ba ko me pa cho me hu Scottish Van Dam me pa cho me hu me who say me near my friends American Van Dam ebe send me message say Nana don't respond to it. American Van Dam me pa cho me nji wenu ensi bone. Me srew. Well, edro baby a sa nkrofo be fro nana menkasa dani ebugu so ni e di se wani monyam ni e se wu image wow sir minimum ho hwe wow sir minimum ho hwe obi say he never mention your name me pa chow me nka so obi a mention me din ni a ekoso no na make ho asem minimum ho hwe inti obi bia onu no gidi so onu no di picture ne koye minim sa picture ne kwa ne se nya social media we a onuanom amutie mi mfa mani mienu we ehun sa picture ne da mi hu ye minim ho hwe but me na manim harry enye hwe that is the reason why Jamaica say if I have to Ingege best Van Dam say is the one destroying your legacy. Mamin kasam Ingege Van Dam. Me pa chow any diemu. Nobody. Me can't correct the assembly achiro. Nobody. We nipa da se ni be ni ati asifwasa asiswa. Oba na wo no can bring my legacy down. Can bring my reputation down. Me can acquire somebody achiro. Me gamenu. Dia ba asam na sabi ya maami Agradaa akro ya powerful. Dia na ya maami Agradaa amba me kan fan to me so. Na nana Quame when nim dia in a fan did he destroy my reputation? I told you say it will never do nothing. It will never touch me. The reason why I make us say Ingege Van Dam me shire fi twedi ampo Nyankopon. You have no idea. Bibi wonim bibi na unti bibi ase a fa wani hwe. Me shira if you twedi ampo Nyankopon. Emfi nipa da se ni nsam. Whatever I have, wherever I've been is Jehovah God. Whatever I've done, whatever I've achieved is Jehovah God. Madam, me here I've seen poverty. Me here da. Ana me hu sikada. And I mean, Nyankopon shira. Mission accomplished. Me here. Me say my enemies are not God, and my enemies will never be God. So me catch you say someone who had me dia koshe. Once I'm about so many times I catch them say in some ho. Yeah, me pesa me kasa. No be beka. Oh nana Quame David you seen some ho. Me say in some ho. Me want some. Me ekosu bia minim. But I am not part of it because I support Honorable Kennedy Japan, and that is where me now wanted to do my promotion. Me delegate show ubia unim delegate say yes muma ye nyina yenko to abama Honorable Kennedy Japan. Me say common enemy fight or whatever. I'm not part of it. I am not interested. But I want to say this. Mami Agradaa, I'll be target Mami Agradaa and Mami. I feel say I respect women so much, and this is something that damakuma so, and I really want to do it. Mami Agradaa, be the twedi ampo Nyankopon kesi o hata soro. Ntokwa bi esi me ne wontem. Asem bi efi me numu ba ya me ka kire wo. Wo yo ba nti me fra wo ma, me fra ma nyina ma. Me sra wo fa che me. Why? Me pa cho. Hwe wo bra anim na fa che me.
I want to say it from the bottom of my heart to Uwo and to all your family. I am sorry. Mami Agradaa, fachemi. Why? Me paucho, fachemi. Well, so what ni mo be a ufre na akwebi. Na de ekoso wo social media no so amu hu nyina onua na adofo eyotan enye bibia eyotan hunu kwa enye bibia eyotan enye bibia you're just otan but eye nyame na ekum enye nipa dasani na ekum. Sister Linda, me pacho mate. I'm not here to fight anybody. If I want to fight, I will fight. But me need time for that anymore. Me working on my latest album. I have so much pressure. I'm working on my latest song. How much is costing me to record one song? One song will cost me 100 million. Masua yes, because I want to come out with a hit, a mega hit. Many a break. Inti sa we see na fa hin e ko see hin ba won anka me nkasa. But how can people believe say ampa minimum ho hwe? Say me betena na me ka kira me say minimum ho hwe. Na man fa Bible na anso amfa me kra ansiso a. How will you know say is the truth? Minimum ho hwe. Me say ya bosom kra I am ready to go because minimum ho hwe. Papa Francisca, me pacho me das. I love you people too. Me tinsa brasa mi bo audio bi. And a brasa mi kase natina say o mami sika bi. Ampa natina mami sika. Me si min dia akohwi o. Anwo fe na hi mami pacho mi hu. Tie. Sika na mi koto ade na mi sika ne nso nti mi frɛ mi nua ne sɛ me srɛ no onso so ma me hia 100 pound e dia so mi sika so me hia 100 pounds e dia so mi sika so ana no kware mu no o ma me 100 pounds no ma me di so mi sika so de koto ade me pese me ka sa asem we edisi he nde Van Ricky, me pacho mi home. Natina, me pacho usika no. Me pesa me mau 500 pounds. Yan fan is interest, 400 pounds. Me pesa me mau 500 pounds. Se me to me nyobi. Na nipa kwa no be to me, ama me wa account number. I want to pay 500 pounds. But sika wo de ma me no, 100 pounds. Na me pesa me kasa asem we na tina won't me hwe me de biara da won't me hwe me you can't ma me pacho mi hu me ma me na na afia twumwa ma me pacho mi hu I hope say me bra ho ye me to me betra me be dia kohwe mfa nkyera mo oh ma there be o ma me 100 pounds na me 100 pounds aso me sika so akoto ade me ndi nkontompo ba me sira no the way I echo and me money way and me money way and me money way and me money way me sira me pese me tia 500 pounds nti se menyo obi oben wo no ama me account number I want to pay that money me bu me wo social media social media na abafo ena wo nyema nka me de ba no ena nyema nka me ba beka no nkofo bebre left right efreme nana so I decided to say I don't want to go there say my ye bia mawo na me papa wie me bone a me da wase but me jima edi inti minimum say ye twedi ampo nyankopon na me som no obekasa e woni mrem wa abusia enye na Quame ana mutene kano se okura Bible na abusia
odi dintam kan sem bodua se ebusua se yo no a ene emfa ne nko enye ono so de ene de oyeye bia emfa ne nko nti ye hwe se omu anu omu keka omu anu omu ehia omu ana chese omu point no ebusua omu mu hwan ana nsemu a na Quame aka no ebenya omu ye hwe de bebe bia me se yanso ya di bebramo enti se we your first timer and your bomodia subscribe mia notification eso kleke on eso send your video bia ya di betum no wonson sabe kanu enye bia hwe me dasi bebre